Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzinduka mwerekeza mu mirimo itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi. Iki gitondo tuzindukanye update, ni amakuru tugiye guhera ku bitero bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hongeye kuzinduka humvikana kurasana gukomeye cyane, hongeye kuzinduka humvikana guturika kw'imbunda ziremereye. Turaza kuva kuri iyi mirwano tugaruka ku basirikare 600 cyangwa se abasirikare 600 ingabo za Kongo FARDC zamaze kurunda mu misozi itandukanye kugira ngo bisubize Igoma, bisubize Bukavu. Ese Perezida Felix Antoine Tshisekedi niki cyaba kimuteye ibi ngibi? Abasesenguzi mu bya politike bamaze kwitereka bagaragaza ko leta y'Kinshasa yamaze gutambamira, yamaze kugaragaza ko ititeguye kujya mu biganiro n'inyeshyamba za M23. Ndaza kukubwira umuminisitiri wiyahuye nyuma yuko yegujwe. Ese uyu muminisitiri ni uwa hehe? Ese niki cyamubayeho? Ndaza kugaruka ku basirikare b'Ababiligi, ngaruka ku bacancuro b'Abanyakolombiya bamaze gutera amatako hano ku butaka bwa Kongo, barimo kwitegura umunota uwo ari wo wose, barimo kwitegura gutangira kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Amakuru ugomba kumenya nuko FARDC irashaka kugaba ibitero iturutse Warikare, irashaka kugaba ibitero iturutse Uvira. Ese ni iyihe misozi ingabo za Kongo FARDC zigomba guheraho? Ese ni ibihe bice abasirikare ba Kongo FARDC bagomba gutangira bagabamo ibitero? Aya makuru yose ndayagufitiye, gusa reka mbanze nsuze abavandimwe bacu bakomeza kutwereka ko badukunda, bakomeza kutwereka ko badukurikiye. Nagusuhuje wowe Olivier utubwira ko udukunda uri ku butaka bwa Uganda, nkasuza uwitwa Habimana Jackson, nkasuza uwitwa Niyo Nkuru, nkasuza uwitwa Makanika utubwira ko ari Kiyundo mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi mwese nabasuhuza, ndabasaba ko mumbwira aho uherereye, ubundi nkazajya mbisuriza 5 kuri 5 nkuko nabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura amakuru yose akomeje kuvugwa, twibanze hano mu karere k'ibiyaga bigari. Inyeshyamba z'umutwe M23 akazo kashobotse. Amakuru noneho akomeje gushyirwa ahagaragara nuko ibiganiro byagombaga guhuza leta y'Kinshasa n'izi nyeshyamba za M23 ntibikibaye. Ubu noneho ibibaye nuko Minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yamaze guca iteka avuga ko batazajya mu biganiro n'inyeshyamba za M23 mu gihe zidataye ibice byose zafashe. Nyamara M23 nayo yamaze kugaragaza ko ititeguye gusiga ibice yafashe, ahubwo yiteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Amakuru yatambutse, amakuru yashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko ibiganiro byamaze guterwa umugongo. Leta y'Kinshasa yamaze kugaragaza ko ititeguye kuba yagirana ibiganiro na M23 mu gihe izi nyeshyamba za M23 zirangajwe imbere na General Sultani Makenga zitarashyira hasi ngo zite ibice byose zamaze gufata. Ubu amakuru ariho nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakinnye amakarita abiri. Yakinnye ikarita ya mbere yo kwerekana ko ashaka ibiganiro akabyereka isi yose, akina ikarita ya kabiri yo kwereka inyeshyamba za M23 kashaka ibiganiro. Nyamara nta kindi kintu Perezida Tshisekedi yararimo arategura usibye gutegura kugaba ibitero bikomeye cyane, no gutegura abasirikare, no gutegura abacancuro, no gutegura ibitwaro. Ubu amakuru ahari nuko ku musozi wa Kasinga werekeza Warikare no ku musozi wa Juga werekeza Isangani harunze ikiswe misile, harunzwe amadroni. Abasirikare b'abacancuro baturutse muri Colombia baritegura kujya kuri fronti line, baritegura gutangiza intambara ikomeye cyane. Icyo wamenya ahangaha
ku rugamba ingabo za Kongo FARDC zirashaka guca muri teritwari ya Walikale kugira ngo zigaruze umujyi wa Goma, zigashaka no guca mu mujyi wa Uvira kugira ngo zibone ukuntu zisubiza umujyi wa Bukavu. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ubu ngubu izi ngabo za Kongo FARDC ntago baryama isaha iyo ari yose, barimo baritegura. Abasirikare bamaze gushyirwa mu misozi itandukanye, ni nacyo cyateye umuvugizi w'inyeshyamba za M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka gutabaza kugaragariza isi yose ko ingabo za Kongo FARDC zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane. Ingabo za Kongo FARDC zirimo kwitegura kugaba ibitero bikomeye cyane. Minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Karubanda yamaze kubigaragaza, agaragaza ko ingabo za Kongo FARDC ibyo kujya mu biganiro n'aba barwanyi ba M23 byaba birangiye, byaba bimaze gushyirwaho akadomo. By'umwihariko reka tugaruke ku itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu muvugizi wa M23 mu ishami rya politike. Uyu muvugizi wa M23 itangazo yasohoye avuga ko ikibabaje kurushaho ni uko ihuriro ry'ingabo za Kongo FARDC zirimo Uburundi, zirimo Wazalendo, zirimo FDLR, abacancuro barimo kurundika intwaro zabo ziremereye ahantu hatuwe cyane nk'ikimenyetso kidafite ishingiro kigaragaza ko ibyaha by'intambara, ibyaha by'inyokomuntu byaba bigiye gukorwa. Umuvugizi wa M23 akomeza avuga ko kohereza ingabo n'ibikoresho ari ukwirengagiza nkana ibyagezweho no gutuka mu buryo butaziguye. Ibiganiro bikomeje kuba hagati y'impande zombi. Ibiganiro byabaye hagati ya leta ya Kinshasa byabereye i Doha muri Katari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umwami wa Katari Emir Sheikh Ben Hamud nibo bagize uruhare mu guhuza izi mpande zombi, ariko igikomeje kugaragara nuko ubutegetsi bwanze kubahiriza ibyo bwemeye bijyanye n'ingamba zo kubaka icyizere, nubwo M23 nayo ibyo yasabwe itigeze ibyubahiriza. Amakuru yamaze kumenyekana, leta ya Kinshasa irategura ibitero kugira ngo ishwanyaguze icyitwa M23, igarure icyubahiro, igaragaze ko yiteguye kuba yakisubiza ibice bigiye bitandukanye. Hari inshuti zacu zagiye zitwandikira ubutumwa, reka mbanze mbusome. Ndahera kubwo witwa Serafina wagize ati ubuse M23 baranganya disi, abasirikare bagiye kuhashirira, abasirikare bagiye gupfa. Uwa kabiri yagize ati ndabona RDC iyo ishaka intambara kuruta gushaka amahoro. Ese RDC irashaka kuguma igaba ibitero? Ese RDC irashaka kuguma inyanyagiza ibisasu biremereye mu bice bigiye bitandukanye? Amakuru akomeje kugenda aturuka hirya no hino nuko ubu FARDC, FDLR, Abarundi barimo gutegura ibitero bikomeye cyane no kubanyamurenge. Umutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge watanze impuruza ku bitero simusiga ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo gutegura kuri aba baturage. Uyu mutwe itangazo wasohoye washinjije ingabo za Kongo FARDC ririmo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi kuba rimaze igihe ryaragose abaturage bo mu Minembwe nyuma yo gushinga ibirindiro bikomeye cyane ku musozi wa Kigezi. Usibye gugota abaturage Twirwaneho inashinjwa n'ingabo zayo gukomeza gufata abanyamurenge ikabashyira mu bice bigiye bitandukanye. Twirwaneho ivuga ko usibye kuba ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa riri mu bice bitandukanye bikikije Iminembwe, inafite amakuru yizewe yuko indege z'intambara zirimo Sukhoi na za drone z'intambara ziri Ikisangani n'i Bujumbura mu Burundi kugira ngo zizahe ubufasha ingabo zirwanira ku butaka zamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Ikigaragara cyo urugamba rugiye gukomera, urugamba rugiye kurushaho gukomera. Uyu mutwe unavuga ko ziriya indege z'intambara na za drone bigamije kurasa ibirindiro byabo ndetse n'imidugudu ituwemo n'abasivile
hitwaje kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Liyetona General Pacifique Masunzu ngo niwe muhuzabikorwa w'ibi bitero, niwe urimo gutegura igitero gikomeye cyane muri ibi bice, niwe urimo urapanga operasiyo yose uko ugomba kugenda, niwe urimo urongera ibikoresho ahangaha hashakishwa ukuntu bakomeza kunyanyagiza ibisasu biremereye no gukomeza kugaba amabombe aremereye muri aba baturage. Ibi bibaye nyuma y'uko abanyamurenge bashinjijwe kwihuza na M23 mu by'umwihariko muri Alliance Forever Congo, umutwe uhanganye na leta y'i Kinshasa bidasubirwaho.